Čo som zobral? Jeden nám tam ide už. Pozor. Tento je slepý asi. Hej, no scopy sa dám. Jagger si tu na TeamSpeaku? Není. Jak to, že tu nie je? No na TeamSpeaku je, ale neodpovedá. Mne si vypol ten mikrofón. Dobre, čo No ja? Paťo, taktika, poďme. Neviem, to je zle. Ty si naša hviezda neofajtu. To je brutální si tak Áno, s to tým spí. karambitem. Pohovore. Dano zaspal, tak ho to Hej, no. odnudilo, že zaspal. Je tam jeden, tam ide. Aha. Ja to pozriem. No, že tu čupí. Čupič. Jeden hajdlo. Jeden na- park. Dobre, ja som krivý. Poďte si tam. Kde bol? Ne? SNS-ka ako nechce. Jeden je pri auce. A jeden je na spawne na našom. A ja mám 50. Som tu. A kde si bol? Pohovore. No není. Máme niečo potrebovala. Nechoj tam, mám 28. A čo mám robiť? Poďme na Bčko, poďme rýchlo. A nežuj tu Dano hlavne, zase nepočujem. Ja nežijem, Paťo pil, ale nevadí. Aha, to je jedno. No poďte už, keď ste sa rozbehli. Flašne to. Pozor. Ale ja sa ti vyserem na tvoje fleše. Jeden bol na balkone. Planty. Plant. Na Jeden Dobre, ide nedám mu short. tú hlavu. Short, jeden short. Ide okry hore. Jeden ide z dola. Ja nemám náboje. Už je pri dveroch. Ja mám 3 hápka. Ja to hrám nejak divno. Ticho. Dobre, tak ma nájsť. Voda. Aha, náboje mi došli. Ježiš. Defuzuje ti to. Neviem, aká zbraň? Na čas. Nice. Defuzuje. Nedefuzuje. Nesia. Dobre. Kúkaj, všetkých som nahitoval, pozri na to. No, Všetkých som Až nahitoval. tak jenom 2. Ale oni majú 12 ktorý. No, a ja som skoro mal jeden, keby si ho nevyžral. Dobre, no. Nevadí. Ešte, že Dano nehral tú hru, má najviac peniaz. Dano? No. Mne si s tým karambitem tak baví hrať. Idem cez konektor. Ale long. Začni smokem. Počkajte. Že mŕtvy. Ja to prejdem cez bečko. Tak asi nie. Na šorte. Poďme Ačko, poďme. Poďme plant. Pôjde. Posledný bol B naposledy. Hej. Ostane tam. Aha, on na to je zbrančí koho. Nie, on mal nákup. Aha, no vlastne pesenička, dobre no. Teprák. Kde bol? Ček dole. Ne? Hlava? A resetem si toto, tak. Poďme Bčko. Fú. Dano? No. Filip už má tie Siberie 200-ky. Do? Filip. Počkaj, už ich má? No. Kedy po nej šiel? Dneska. Berte bombu. Jeden. Dobre, Rachel má. Dobre, ja mám 13. Chodo. Pustíme. Ale poďte. Ticho. Jagger si karambit pozera. Kde ste? Nemal som čo. Bežal naspäť. Aha. Aj nie?
Kolik máš HP? 100. 83. Dobrá. Já už jsem na háčku, zkus se tam nějak dostat. Bežím už. Pozriem konektor. Banka. Už bežím. Čakačka. Napravo. Nalevo, videl si ho. Dobre, tam. Aha, ne já. Prebijem. Aj, Ticho. potrebujem banku. Výbav. Nie. Hlava. To je takový to pozerám banku. Budem najednou mi začne hitovat z banky. Ja som nepovedal, že pozerám banku. Ja som hovoril, pozeraj. On, Ja on, som povedal, hovoril, pozeraj. on povedal, že pozeraj banku. Vy máte na drop? Dano? Dobre. Tu máš, však Tak mám, kúpte 3 vítané. však mám na drop, tu máš akačko. Už mám. Tak ja som kúpil. Ďakujem, hodnote. Miňo, ber tú bombu. Majú bota. Buda. Nič? Na longu? Nie, zatiaľ nič. Poj, budem ťa kryť. Ja by mal v hajzlíkoch. Hej, hajslíky si jeden. Longu nič. Pojď šopaj. Však idem. Takový pocit, že nám jde zezat, ale nejde. Počkajte, je tu smoke na longu. Ticho. Vystrel, všetko. Čo? Aha, ono proste raz 6 Jak to zetov. zadu ti pôjde? Tu sa robíš srandu. To sa není pravda toto. Ticho. Kam má zezadu? Konektorem bol. Jeden schody. Jeden bol schody. Smolknite si to. Banku šmuku. Konektore bol jeden, zipom. Tuším to stiahol. Tam bude. nič išem. Banka asi. Schody. Poďme preč, poďme. Ježiši Maria. Akože, to sú čo? Paralizačné náboje, alebo čo? Však som stal na mieste. Pojď, double. Ale ja nemám čas. No vieš, že v Hearthstone je tá karta, čo ti niektoré zmrazí. No. No tak teraz práve som takú dostal do seba. Preto som sa hýbal a stal som na mieste. To furt chceš nějakého Kalila nebo něco. Ne. Man, desert a flash, easy. Jeden B. Áno. Bacha na vodu, můžu to raknout. Raz, dva, tři, bum. Tam je bude. Konektora. Naľavo. Tu je. Flash. Bude tam čakať. Kde Pri tam? dverách, dole pri dverách. Je tam stále, je nahitovaný. Poď, Jagger. Hore. Ježiš, to čo som urobil? Akože, nie, Neviem ako ho zabol, keď som bol s vlastnými boxami, dobre. povedz, keď ti pôjde. Už ide? Hore a Ježišov ide. Ty? Dole, Dano. Dole voda. Dole. Dano asi, ne? Ježiši, on má... No, ESO, nice. aby som Nechal skapal. jsem tě. Nechceš jít to vypo?
třeba. Tak ho zober. To je jedno. Já mám spojil, takže No, ja zase nemám peniaze. mám na to. Paťo, prečo si napísal ACLL? Tak, Nenapíš. aha, tak to nič. To je po rusky. V pizdu, suka. Grga. A bot Alu sa vrátil. Bot Alu. Aha, pro smoke. Paťo, je tu za rohom, počkaj si. Ja tam. Na, Minarik, vezmi tú bombu, ja idem cez long. Halo? Je tam, je tam. Idem do high wall? Ten mal... Mám Alu, Ty si videl, aké mal lagy? Že to mám ja? Kde Jo. Aha! Kde bol? Na Na plante? plante dal som mu 80. On mi dal 126, dobre? Plantujem. Tu banku. Jeden. Kontejner. Už je asi za autem. Príde si jeden long. Banku idú. Jak? Ja som mal také lagy. Lago. Fakt, já se zrovna otočím, že... No, když se podívám na long, on mě zrovna v ten okamžik kuchne. Mrtě zmíněno. Guys, I tell you, we kill them all! Throwing a flashbang! Grenade! Aha, tak sa neskočím. Je na long. Mine šípate, rašováte. Mohli ste hovoriť, že one. Tu máš bombu, Dano. Paťo, nechceš tú vodu naliať do pohára? Nie. Grenade out! Ma vidí. Neviem ani odkiaľ. Dole je kofo. Hore bol. Dole bol. To je buzera. Ale... Zara connect, vypl. Třikrát. Dva vám jdou connect. Ja sa si zakampiť, počkajte. To piči. Musí to tu svičať? Asi jej. Čo mám robiť? Zahoď desert. A flashni sa. Mám flash, vidíš? Nie. Tvoj. Kam mám ísť? Aha. Dobre, no. Aj nikde. Alebo ani nič nespravím, no. Dobre. Já mám jako asi. Máte? Mio, hodni dezerta. Teka si stržte. Kde mám toho teka? Tu je, nic na zemi. This is our fight! Nějaká pistole ještě pro mě by nebyla. Na. Ale desert ideálně. Anda. I'm throwing a grenade! Tu je smoke. Nice. Narcista skalný. Aha jo. Poj. Skoro som ho nezabil. Cez long. Idem. I'm throwing a Beru bombu. flashbang! Poj sem. Mám to rýchlo, pozri. Počkaj, na to som si pripravil. Jeden auto. Poďte už, my sme na plente pomaly. Jeden auto. A jeden banka. Má tam vypo. Bežím. Aha. To mě viděl. Pánke výpa?
Nie, banka Deagle. Kontejner. Ale. Jeden stále auto? Kontejner. Banka jeden. Sorry. Plantujte to. Dobre, banka. Už ide ti. Je tu. Ježiš, čo som si zobral. Aký bral si ty? Okay. Asi jej, no. 56 v jednom. Fúha. Governor, chceš to vyplo, nebo? Hej, jedno kolo. Ok, pojď. Však poď za mňa, budeš ma istiť. Ja mám tvoja kačku. Že keď to psychicky nezvládnem, tak ti ho hodím. Teraz mi mrznú paprč. Idu přímo za tebou. Tak ja idem na long s ním. Miňo, chod cez hajzle, idem na long. Počkaj, ideš na lonku? Áno, čo mám vypo. Sorry. Nice, kofle. Tu. Aha, je tvoj. Je tvoje. Má 590. Ja som si len nevšimol, ja som slepý zas. Máte bol tu dole? Hej. Okej. Throwing a grenade. Tak ticho tam flashnem. Throwing a flashbang. Dáš tichý flash? Long down. Kde vy ste na Bčku? Nie, pomaly na. To je On tam vlastne sa bol. Dobre, ideme B? Hej. Pomaly. kokot. 8 HP mu nechám. Je tam. Jeden na bečku, hej. User joined your Poďte. channel. Nice. Ďalšie. Čau, Lubo. Okay. Chce. OK, vynikající flash. Poďte, plantuj. Poď. Activating the bomb. Mám Není. balkónek. Asi balkon, no. People. Hej, balkon mám. Ufokrý mi short nebo něco na hospodu. Kde? Ja mu trafím Aha. nohu, dobre. Dole. Je tu. Boha Dobre. je jeho. Miňo, to čo bolo? Sorry, toto som pojebal ja. Ja som nevedel, že už vybehol. Videli ste, ak nebyl tu zbraň? Držal tú M-ku pod pazuchou a iba zmizol zásobník a bejel sa mu tam. To som dojebal. Eko nebo? Jo, nejak podropujeme. Máte, nemáte. My máme 5000, skoro všetci a ty povieš eko. Tak já jsem viděl prvního kofla, že má 27 a pak jsem se podíval na vás. Ale Dano je skiller, on to vie aj s Glockom zahrať, že Dano? No s Glockom asi ťažko. No tak s Deaglom. Rip. Ten by zahral proti full biosekom, tak ho... Dole. Mám 17. To má späť. Nie, Sorry. Stále tam. Minie excelentný flash. Ja ti kryjem konektor. Nie, ja som ne... No ok, na toto. Flash. Voda. Ale má 12. Voda 12. Je tam vypo. Hej, jeden má 12. Konektor. Ešte jeden. Poďte preč. Ja musím vraviť. Je tu dole. Musíš prebiť? Tak som na 3 na BV vypil. 3 a bude 3 fragy. Kalani, poďte. Short. Ale nemôžem. Kde bol? V konektore. Asi. Lebo proste... Voda. Hvala. Ok, jeden má 12 a jeden je Konektor. A máš 20 sekúnd. Balkon. Balkon na short. Ten měl 12. 88. No teraz môžeme povedať niečo také ako eko.
Juan Deagle. Všichni Juan Deagle do chatu. Let's go, my brothers. No, čo to je za zbrane? Mám nejaký Glock s nálepkou. Není to náhodou Glocky na 69? Throw in a flashbang. Long Jeden je tu. flash. Nie. Grenade. Long. Aj konektor sa mi zdal. Čo on zdalo? Počkaj, Dano. Ticho. Kde je? Já mu dám 2 přes celý Long Deagle. Na longu. 2 longy. Počkej. Konektor bol jeden ináč. Nie? Pozerám. Pomaly idem. Akože ja mám MP9, ja by som ho rašal. Ja mám pod. Dobre. Ale Long, Vipo. Konektor je čistý. No ja som Ticho? ryb. Ticho, Minesk, počkaj. Idem si Pán tak. pozrieť. Nemal som čo. Ideš. To je. Zara. Pekná zbranda, no. Ďakujem. A on je hen tam. Na pusu. Čo je toto za zbran, ty vole? Prskátko. To tomu ľudovo hovorí. Úsadko. Aha! To si robíš Easy, srandu. easy. To si robíš srandu. Easy. Tak toto. Halo? Toto ne, toto si nedám. Ľubo, keby si práve videl, čo Dano spravil, tak by si odpadol. Tak ty by si normálne s CS-kom prestal. Tak Toto toto prosím nie tě je dropni možné. mi. Čo to je za prdítko? Až do This is what we have been working for. Kto chce drop, či čo? Mám. Kalani, odteraz viete, že ako sa má sprejovať ten 5 vinou. Nechťa. Flusátkom, Dano. Ale mohli byť za sebou, alebo ja fakt neviem, ak som ich trafil len tých dvoch posledných. Lebo sa chceli navzájom vyžrať. No, asi tak. Jak my. Proste, no dobre, no, mám dosť. Máte víza? Ja. Poje to za long. Je tam. Malo Pozor, bane. pozor. Tak ty, pozor, ty ma ešte blokneš, ako vážne? Chápeš to, že vbehol tam akurát? No kdeže je? Ja by som trafil Drž niekoho piču. z nás. Mi nevie, Ježiši, zahrada, P90 si Dobré. rasne. Já to jebem. Nehrám. Já to jebem normálně, toto má vypo. Bacha má vypo. To je záhrada, však to je ihrisko. No však jo? No tak to je zahrada, ihrisko však. toto isté. No. Väčšinou si na ihrisku plišmykal ako okopávam zemiaky. Jagger, keď bol malý, že poďme sa hrať na záhradu. Však jasné. A išli na ihrisko. Hej, s motikou. No. Asi Eko, čo? No, Kofo by nám mohl nadropovat, tak jo. A ja dám 590. Tak poďme force. A nebo Digla, no. No, pojďme for. Poďme force. Move it, move it. Otrasný Glock. Ešte, Lava? dobre, bacha, mám vypo. Máš to? No. Čo? To zobral. Tak si ťa kúpil. OK, mám full Hčko. Vieš? Miňo. Zabij. Každý má iný. Má hlavu. Dole. Má 10 HP, Lubo, Miňo. Já instantní hlavu. Já Má 10. vylezu tu. Dozadu išiel. Dobre. Ten typek Ja je to sám, strašne dobrý. Je, to nehraje normálně. Miňo sa nejak moc otáča. No, mám sluchátka. No jak keby ti to taký externý program trochu potáčal ti to. Hej, je to vidieť, no. Miňo, máš naopak sluchatka? Nie, mám ich na Posledné kolo? Aha, tak ten Netrix má soukromý profil. Ja viem, už som reportoval za ten súkromný profil. Aha, dobre, Dano. Let's go, my brothers. Čo ideme Ale s Glockmi? Dekom. Není posledné kolo. Preto som, ne. Neviem, kto to povedal, ale čo má z matiky, strašne ma to zaujímalo. Vypadni s tou 90-kou. Dajte mi ju. To je beru.
Ešte, že šišou, dobre? Aha, to je sem s ňu. Ale ježiši na longu. Proste Kamo, on mi ustrojuje- hej, nepreletel na boju po party, hlavy. party, party. Aj mne. Z výpa. Počkajte. Hore bol. Mám 22, mám to. Ježde. A tu dieru je výpo. Takže... Takže Zračne natiaľ to. idem tady to. Bude tam čakať. Budem počúvať, keď sa dvere otvoria. Proste bude tam čakať. Ticho, počkaj teraz. Už idú. Ide dole. Aha, Je tvoj šišo, ten čo je dole. no, mám 22 HP. Ja to strašne. Ešte jeden tam je. Ty si noob. Mal som 22. Aha, Hej, tady ten Dajum je takový lakér, on prostě vysprojuje celý zásobník a na poslední náboj dá hlavu. A nebo prvním nábojem, ale jinak nic. Paťo. Paťo, Čo? už som si kúpil granáty. Pekne. To si fakt áno. Hej, Pr- pojďme, Prvýkrát túto hru. musíme teďka aspoň plantnout. Máme, Na čo plantnú, keď to je posledné kolo? protože prostě musíme, že to nepokopíš, to je česká logika. Aha, I'm throwing a flashbang. Pojď vám. aha, dobrý flash som dal. Watch long! A Kde proste bol? na je dobre z longu, nechápem to. Říkám flash long. No tak aj tak, že ho niekto pozeral vôbec. No. No tak protože si měl full flash. Jeden bank, hajzl. Je tá bomba. Ale já to jebem, ať si jdeš zahrabat s tou P90. Na hajzli bol? Či ide? Ano, 50. Jagger mi máme autolami teda. Je co? Dáme autolami. Mhm. Lebo sa proste pozriem, či si skápal, no. No ja tu ostávam. Ježíš, já mám P200, P2000 pro... Ne, idem, Ja tu ostávam za abo do banky idem. ide long. Či tam ide long? Idem sa pozrieť, koľko mám na účte peniazy. Tak ide na hajzl. But me not kick, but better for me. Throwing smoke. Ten si celkom ide. Smokne No. schodok, hej? Je to je. Bčka. Už jedu. Dobre, Short. idem skákať. Počkaj. Bacha, ježíš, Už som tam. oni jsou úplně ze všech stran. Ide no. Jeden má minus spade. Jeden bežal short. Teraz mi do náboje, uvidíš. Hej, ten má možný. Dívej, co tam má prostě. Aha, dobre, toto bolo fakt dobré. To sa mi ľúbilo. Ešte vystrelil 3 náboje a všetky 3 náboje ma trafil. Dano, ešte, že som vystrelil 2 zásobníky a až na ten tretí som trafil. Bože. Move it, move it. Rip sheriff dneska. Čak. Čo aj, Paťko chce šerifa? Patricius? Double flash. Asi B. No tak idem za vami. Je to asi B. Hej, Počkaj, No dobre. na plante. Môže mi to je vidět hlavu. Dobre, jeden dostal hlavu. tak ten na to. Jeden dostal 34. Je pri šorte. Ticho. Je druhý. Hala? Hlava. 101 v jednom. Ešte, že sme nemeckí policajti. No. Áno, začni búchať po stole, jak žolík. Nie. Nemáme Co to je nikde. za 5-7, no to je brutální celkem.
On má takáčka. Kupujeme už, či ešte nie? Ještě jedno jako. Nekupujte. Nekupujte jako fyziku scoutu. Však No, dobre, ja idem na... Vzduchovku tam zase loviť kačky? Bože, ja ti striem hlavu, ale No daj. to myslím vážne. Throw Mne to úplne jedno. Vzduchovka. Grenade out. Ja to vybehnem. Musím sa poškrapať. Dáno to je na diabolky? Toto vyzerá na... Diabolky. Tomu ver. No. Dobrý je. Dobre, taký len vyleze a hlava. Normálne. A končím. Dana, ja si myslím, že aj tá vzduchovka bola silnejšia ako tá scouta. Nie? Nejde o to, ale ten Netrix, on proste vybehol na celý long a len tak mi ustrelil hlavu, Aj chápeš? mne? Teraz pred chvíľou s tekom jeden mi dal. Ten, čo sa bil Paťa. Ticho. Aha. Mŕtvy má scoutom, ale tuším. Veď ten typek už dneska pal asi 20 kôl. Áno, kúpiš ty Vipo, alebo kúpim ja? Hej, keď som teraz kúpoval scout už. Tak kúpim ja a pustíš ma, vieš ako? Určite mám na Vipo, okej. Ja si zoberiem moju obľúbenú zbraň. Aha, Proč tady mám A4? prdítko. Let's go, let's go. Throwing flashbang. Smoke. Môžeš. Throwing a grenade. Flash? Vyzerá na A zas. Mine, osa tam, ja budem tu. Nice. Ďalší flash? Videl ma, dobre? Nie tvoj. Nějaký fake smoke. Pekne, pekne. Ja to bol, To bol môj, ne? ja to je Paťo, tuto Ticho, som... ticho. Ježiš, to ty? Je dole. No je dole, má 2 hity. Ver, posledný je tam u vás na Bčku. Hej, hej. No short, možno. Incendiary MP10. out. Bol proste 590. Můžete mi někdo, prosím vás, vysvětlit, jak je toto možný? Toto. 18. Dá, hovno 18. 24 v 9. Kde si? Dorhy. Hore? Čak, aha, že napísal I look you my pink. Dobre? I love you, my king. Ten asi nechodil na hodine angličtiny s chujakovo. A kamže zmizol len ten posledný? Konektore. Ty bol dole? Flashbang. Dole. Kde dole? Prebíjal. A kde dole? No, v konektore. No teraz ma nebusuje, lebo vedia, že som tam bol. Move it, move it. Na tú lampu, keby išiel busnúť. Throwing fire. Laying down smoke. Deploying Padlo. flashbang. Je tu, dole, dole, To dole. nebolo, Ja inak nevidím. dobieha to na... Ticho, sú tu? Ja som dostal proste flash. Ticho! 3, 4 jsou tam, všichni jsou na to. Pane. Prostě. Já jsem hodil flash, on si díval přímo do toho flashe a on si neměl zakrytou hlavu. Jakože by ho to flashlo. Prostě ne. Ryb ruby, 8-12. Že ne. Nesi. On tam fakt bol za tým... Ber to Vipo. Narcis. Tu kde bol? Oni sú strašne čupiči, oni všade čupia. Fakt úplne jak bot Alu, keby to hrá. Normálne bot. Aby im tam šupel, už si pôjdu. Jasné.
Jak ako vážne? Máš o 8 kg menej a máš toľko isto vodou, ty vole. Čiže tomuto sa hovorí planter. Kto je? Jagger? No. Go, go, go! To ten jeho knife plantuje podľa mňa. Hej, Áno, ja ti teraz záchody kry, ty máš zbiera na diaľku. tomu verá. Halo? Dobre, Smoke. Na Bčku asi nič. Paťo, ale buď v strehu, pretože ja nevidím celú Ale- časť. Flash, 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 flash. Kroky, Dano. Throwing čaká, veď flashbang. pače AFK. Ešte jeden, Dano. Má 50, ide Ačka. Ide ti Paťo teraz, cez záchody akurát. Ten je na B. Bomba B. Bomba B, bomba B. Aha, dobre. Tak ja som čekal na Ačko, že pro... Už ti idú. Flashbang. Ty si mŕtvý, Dano? No, však on vybehol a dal mi hlavu. Je? Snadne. Nie, že to Ačko. Ticho, Tak. ticho, ticho. ...61 ve 4, do piče. Já nevím, já to umím hrát už nebo co. Nice, jeden má 40. Přesně to je tento. Dobre, 15. ja som stol instantnú hlavu. Hej, já od toho Next Matrixem dostávám takový hlavy, že nechcem najít jedno člověka, třeba náhodou. Je sa normálnemu k človeku rozum zastavuje z toho, čo? No veď to keď zaleješ instantnú polievku. No, to je makaj. Let's Či go, let's polievku, go! kávu. Ostávaš tu? Prehneme to? Či? Dano, ostávaš tu? Hej, budem tu. Aj ostávam aj ja. Idem si zahrať Eurotrack, aha, kúkaj na to. Bože. No neviem, či to naštartujem. Konektore. No, poď si Máte 5250 zobrať, ak chceš. Hodím ti ju. Do, Alebo Ačko. mid short. Ty. No, už idú. Aj na Bčku kroky. Za chvíľu skončím. Pekne, Dano. Počkaj. Dve long. Počkaj. Má minus 34 jeden. Kde bol? Prostě ale jak úplně přesně věděl, kde budem, to mě zaráží zase. Že jsem mu dal 17 za 3, to mě taky trochu zaráží, ale teď to nebudu řešit. Ja idem bez vesty. Lost! Decoys out. Feels like I'm already outside. Throwing smoke. No dobré, dobrý som. Dobrý si, Miňo. To dole. Na Bčku. Ešte kroky na Bčku. No. Nie. On je tu. Ne, Siša. Krima, teraz. Stiahni to. Ako ma zbera? Aha, on už na záchodoch. Paťo, jak ti tam prešli? 6 HP má jeden. M-ku som mal, Dano. Dobre. Posledný. Ide do Nie. Ide do konektoru. Rastnite ho. Poď si M-ku zoberať. Á, bajaka. Nám ide. Aha, No vypo. to už ja nestíham. Dropni mi, Miňo. Hneď sa pozriem. Či už máš peniaze. Tak Dano, dropni mi. Už nedropuj, Miňo. Neviem, kam som to hodil. Tu pred teba. Go! Lebo hneď si to pozriem, sekunda. Throwing smoke. Jak vybehne, dá mi hlavu za kačkom, tak ja sa asi odpojím. A Ale ja já to mám rýchlo flash, smouknem. jo.
Alebo potom dáš Hej, Žižovi sú tu, sú hlavu. tu. Prečo mne? Neviem, však už tradícia. Dobre, Nice, minárik to rekti. pekne Miňo. Thanks. Hey, Negative. thanks. Nice. Hej, asi Fire tak. in the hole. Je tam ešte? Áno. Posledný, posledný. Decoy. Granape. I have eyes on the enemy. Deploying flashbang. Dobre, minárik to vyrektil. Môžem druby, ak chcete. Ja taky. Netreba. Aj tak by som nikomu nič nekúpil. Dano, Paťo, nechceš? Jagger má 12 fragov, ty Maťo, 21. Maťo. Dano, We got this. Jagger má 12 fragov a ty 21 a má o 2 body menej než ty. Však ja viem planter. A o 3 než ja. Laying To down bude smoke. totálne Ačko, si myslím. Pozerám park. To som smokol. Dobre, Áno. dobre. Grenade out. Vo skoku mi dal Dano. Flashbang. Už idú. Dal mi vo skoku, má report. Ako Ačko, Beža, beža, beža. to už dám skoro. Vo skoku jednička, do hlavy. Throwing a grenade. Banka. Á. Ticho, ticho. Nebuchaj. Nerob. Paťo píše jak na stroji. Deploying Check. flashbang. Neviem, či to nerotovali. Jdu na B. Flashbang. Zůstaň na Ačku, zůstaň na Tam Ačku. som. A na Bčku nechci. Dobre, Miňo, to bol iný prefire. Si ideroval kamion? Mám tiež test. No aha, no motor si mu pokazil. Je to A, je to A. Plantuje. Vydrž, Skovaj. vydrž. Ježiš, ako hlavu dostal. Šupu. Skovaj sa, Jager, skovaj Jeden sa, banka. Jager. Všetko hlavy, no. Foku tu. Foku tu? Foku me? Rip. Jeden možno hajzla, ale neviem. Neviem isto, neviem isto. Defusing the bomb. A má scout to asi. Pekne, Nice. Nice, nice. pekne. Ten Priznám, že si to dopotený. Jager, vypolong, vypolong. Ale vypnutý. To je scouta. Ty? No, Aha. není. Vypol. Dobre, ťa netrafil. Bez se to vypl že? Aha, to sem. Na tom banáne je to fajn. Jako nechci vám nic říkat, ale měli byste si pohnout, a abyste mě ještě dohnali někteří. Proste cháp. Aha, so 14 kill. Ježiš Maria. Dano, musíme ho nejako obehnúť. Laying No, down akože smoke. odteraz iba defuzujem v kuse. Throwing smoke. Flash. Throwing a grenade. Smoke. Hej, jsou před Fire in bostem. the hole. Tak idem za vami. Jeme tam bombu, Nič čo? nevidím. Dobre? Voda, voda. Flashbang. Dole je jeden. Zalez na si, zalez. Zalez tak, ať vidíš na shot. Dáme crossfire. No, pôjdu späť. Idú Ačko. Ticho. Ježiš, Ne, B. to je B Miňa. jsou jeden minimálně. B? Poď jeden náčko preboha. Tak som za tebu hneď. Vyber Ok. si, čo chceš kryť. A idem do banky. Držím A, hej. Nice. To, jeden connect. Tak kryj long, Dano. Ještě jeden je tam. Pozrieme to tak, Běžte aby na B, mi běžte na B. nevybili z midu. Dva jsou na B. Na shortu. Na shorte. Koľka ti? Šiša, bež dole už, bež dole. Bčko je to. Pohode. Dobre, nice. Jaj, to bude náš no. Plantuje.
Po vode. Connect. Kde už? Aha, teda no. To je náš. Bacha. Pozor! Vážne? Kde je posledný? Škoda. Nie. Prebij si radšej. Máš čas. Máš čas. Možno za stopom. Nice. Ježišmaria, ja som dopotený. Kofotis, kde umřel? Napravo, chod doprava. Smerno do vody. On proste vybehol z toho šortu. Hlava. Zase, ja mám asi magnet na guličky. Kde si Dano? Na guličky. Boha, ja nechcem tú M-ku. Ho to Dano mi tak. To nie je možné. Narcis. Něco? Nevieš nejako rýchlejšie smoknúť do vody? Fú. Akože ho. Počkej, na koho to bylo a co? Na teba. Či nevieš dole smoknúť tú vodu rýchlejšie, lebo ja tam vždycky musím ísť. Nevím. Ale som to pokazal. A už jsou to asi. Flash park. Throwing smoke. Mám short. Grenade out. Mám ísť za vami? Ne. Nie. Dole nič. Ostaňte to. Hej, bomba je tam, no. Bomba party. Stahněte to na sebe. Flashbang. 83. Má 17. V parku. Kua? 17. Šišov. Krištolka. 17, poď. Mne sa otvoril chat, vidíš? DV som napísal. Ale... Ten nastal 17 Miňo. 17 má. Ticho. Kamione? Plantuje. Ten má 17. Miňo, nezopakuj tú chybu, čo minule. Na longu je. Máš náboje. Prebité. Nice. Miňo, už by bol ten scenár, čo minule, pamätáš? Hej. Miňo sa po ňom rozbehne a má 0 nábojov. Že poď... Ale zabil som dvoch. A je vedľa neho a Miňo nabíja. Zabil som dvoch, ty vole. To je o nervy, chalani, toto. No tak toto je akože iný bedlak. Toto akože na rozohrávku. Aha, dobre, dík. Na rozohrávku, ty vole. Prostě já mám 8 korun, nemám 2. To je tak smutný. Že som to defuzol teraz. Laying down smoke. Počkej, Píšek, ty jsi nepřežil, ne? Flash. Granate. Fire in the hole. Mám ísť za vami? Čiže, Laying down Nevidím, smoke. nevidím. pozeraj za chvíli mid, hlavne. Primárne. A ty kam utekáš? A čakaj, pôjdu long. O, skáču ti hore. Tak kam mám ísť? Connect. Mám tu nějaký fail smoke. Nice. Short, jeden short. Áno, jeden je na záchodoch. A bomba dole. A možno pôjde hore na sajtu. A posledný bol na Ačku, Tu dvaja. Dva sú. Aha, tak sorry. Ticho buďte. Pekne? Nice. To bol on, sa mi zdá. Nie, nebol. Ešte jeden pôjde. Ačko? Chalani, balkón pozerajte ten. Nice. Pekne. Poďme. Pojďte. Čo to autáčko? Teraz pozor na rush, ty vole. Tomu ver. No, 590 bacháne. Totální eco rush. Nekupujte hento. Ja Desertov, kúpim kúpte 50. si 5-7-ky si pokupujte. Nemám peniaz, a mám. Prieste to. Narcis nevím říct, tady má jako jen takovej, ale má jako 7,5 tisíce a ty si koupíš skalku. Fakt, že povedať. Throwing a grenade. Flasha B. Throwing smoke. Idem za vami teda. Je to B. Je to Throwing B, a grenade. uzakni Je B. B. Všetci B. Jeden má 50. Jeden, Naľavo. Rašovali toho za kačka. Jeden plantuje. bacha, jeden Na nejde. plante. Čupič. Naľavo jeden. To nevidím. Granate. Pekne. Jeden bol vo vode, si pamätám. Incendiary A jeden je na šorte, jeden je na šorte. Jeden je short. Short zapálený. Okay, Dobre. nice.
Lečíte defuzovať. Ja defuzujem. Pozor na spodnú vodu. Jelej, shot. Pekne. Pekne. Ja som mal mysel. Pekne. Ešte snažte se, jako. No on je stále prvý, ty kokos. To nie je normálne. Musíš dať ESO teraz, lebo bude prúser. Musíš dať ESO a musíš defuznúť. Ne, Narcis, vem si M-ku, vem tu M-ku. A ja čo? Dano, hoď mi M-ku. Tak je to Janka. No, Aha. můžu ještě jednu dropnout. Už Len netrvá. nestíham sa odmutovať. Okay. Čakaj, tak niečo hovor do hry. Smoke. Dobre jsme to ale uhrali. Laying down smoke. Nami za vami? Na B? Grenade out. Throwing smoke. Flash. Tak nejdem, ostávam tu. Buď na Ačku, buďte 3 na A, ty to musí být A. Zase flash. Throwing flashbang. Fire in the hole. Ja stiahujem long. No, stiahuj. Poď nejaké kroky. Deploying Shot. flashbang. Ne, ty kryj spodní, já ty kryju už. Možno na záchodoch niečo. Fire in the hole. Nice, dej bomba. Throwing flashbang. Chalani, jeden long. Bomba je v konektore. Idú, možno. Ešte nie. Dano, asi ti ide long jeden. Ale ježiši. Nie, stiahol to tuším. Ostan tam šiša. Dekonektor na vrch, dekonektor na vrch. Pekne. Šišo, krimi. Let's go. Ježiši, Na pána. GG. Nice work. Chalani, konec toto. Na pána, full out. Akože my sme to dali zo 9